welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilonggang Gwapa. So for this video, tumango kita sa actually nakakuha na kami nga daan. So among gani nang nagwa kami sang Talong. So sa friend ni Beatrice, dali na din. Ayan, so upod kami subong no sa kumahan. Hello guys, amo ni guys. Ayan. So please don't forget to like and share sa iya nga channel. May bago siya nga channel no, which is ano to? Beatrice Nicole Villoga Sotelo. Don't forget to subscribe to my Yan. YouTube So channel. mga ano niya, content niya is Singing, kanta-kanta. yes. So Pasubscribe lagay ko lang ako, sa guys. screen. Lagay ko lang sa screen yung ano niya. Ayan. And also to Miss Jolly Grace Vicentidad. Ayan. Please subscribe to her YouTube channel. Tadada! Thank you. Harvest kami karon. Thank you.
guys yung vlog natin for today. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para always kang updated every time I upload my videos sa YouTube. Ayan, also, please subscribe sa channel ni Beatriz Nicole Villoga sa Ayan, maraming salamat guys!